lamat kot labalap rawat yet kit una patar sempil aliyong kit ronga muy masen aliyong kit masen in rawat ipagaman kot kami yang katin kaya kit yang muy masen ngena muy sarawi po yan ka kubulbul kiwoy kel harbitin ngena muy sarawi yan ka tatok nan mong koros na ban rong main kot labalap pilel nan koros na ban yang rong nan imakan nan television nan radio kan masan we ren kak tatok na newe mongyong ren kak rong tikikla o lukwar wang kau main kau Jesus kasomo yung komunan rail more tatok ngilwet warwet en wiam yang kalangan pen maramu ranwet juta ike lo sotebil ai koyok ay ko mai me koros mabukat koros sepeki ni marang kau song kamo Jesus Christ amen Arla benatal ren kawit rawet masani moment code kin sansalata ren sapolemegan moment code kin sansalata ren sapolemegan ari iren kalalabak yatuen sambayan meyo awewe kila code menet mekatin kabagata lang samba o autapegan chorus puksaro masani yung katail me code i ngeneo Ari yatuen tron samban ansawo arail wewe kita his court menet atay pasabeng pangkosang me esang ni Moren Abraham an Abraham mor kasaleta a court me pongi o ewya men kalmengong meteikan imekareda puk sarawi masani me court uya an Abraham a court rawat menita krena men tile isme uya tile court pergi court me tile pongi pan udan sansal tasang na tile mor Abraham moron ki mor eu me kasaleta me mie a court men me egin pongi me waksang court tekan chorus nan way kan chorus nan samba en muete nan mwe me Abraham memor pun sambawet Abraham kasaleta a kot kareta kot kak masani me i ewia kot in Abraham nan Genesis iralaut resa kwalu iradik Isaac silu ako sayani tuwa met atane kauno katikat lima ayap masani yung ngay me kauno koten Abraham o Isaac ibang kiyanguk o katawatamukan sapwet magay paiti ye niyanso me Jacob tangatangasang rie Isao kukulanan sapwen all me rie na nono aplella wasakis i kombol ni sautugo ni pungoy wenti i wia oramaneu Uya orang mana metene mi kanta kayu kosang sampa ko talel nanlang o tonlengan kin tau ti to bong ta kayu bil pur talan nanlang o kok kat wasal are kotap masani yang Jacob ye ingai me kot en Abraham o Isaac o kot inoki yang Jacob maban ki yang sabo ye irawat medakatan ki Kenan sabo nino o kotok kan Koros. Ari. Ismewia atal kot, te ismewia am kot ranwet. Kot kak katan kinuk mekewia, te ewia am kot. Tuwete kot katan ki Abraham, me imewia koten Abraham bil koten Isaac. Sote emen, mesan selong trail ni, tepitan tuwen kota kasedai, me ewia koti nemen aramastoror likinatuat Abraham o Isaac kot kak en katan ki me ewia kotin Abraham pergi Abraham amor kasaleta is kot me ekin pongi kuburan kot kin poi taren Abraham anso kors karta kot kak katan ki Abraham me Abraham the kot we are kot en Abraham Karta kot eger Abraham. Eger sang Abraham nan sabwe
O egar lanan sabe me beni bangket kiong Abraham. Ibang wata kong ketail nan Genesis iralaut Isaac riau irajigeu. Apa enkak bil kololela tepang wewe ki rem bukat kosai bukat kolau wata Genesis Isaac riau unsek. Kau no eri masa ni yang Abraham kokola sang nan sabomen ren kisamukan sang ni imun samamen ko eri kola nan sabe me ipan kasale yang peker wiau yang Abraham ye I debinol makot ketin eker kiragoros wewe ki murin nolik laba-laba wiau samba o aramasarai parpasanger pon samba sota emen ol makot eker ligin Abraham. Ikamelele makot muangi mongyong in Abraham poson me Abraham anigi karta kot pilata Abraham en eker. Kupataki yang Abraham kokolasan ng sapwen am penene ikan. En sansalong kitail me penene yan Abraham penene kau rekan yang pongi tikitikinan ikan. Kot likamakan. Kot muangi mongyong in amen kitail ranwet imakarta ekatin eker amen kitail. Eker kitail. Pwede miya karaben kota eker amen kitail. Kot kin kelang mongyong kada kin mas lagi. Kita laramas begini kasawi lagi ab kot kelep muangi mongyong. Karta peger wiyang emen kitail aramasakan. Peger kerja mewiyang Abraham niyan sumesempar tuisek tuaw ewiya pegeran peik o maurbung. Nan Genesis ralau taisa kisura jutugeo. Pataki yang kutail bani Abraham asompar tuisek tuaw. Dabin peger mewiyang Abraham en kokol asang ren. Aven ini kau Abraham sompar isisek limau. Niyan sumesempar Abraham sompar tuisek tuaw. Akot. Uya peker wetongi nan Genesis isa kisu pataki yang tail. Ni Abraham asompar tuisek tuaw. Kau no ap ketin parong o masa niyong. Ngay magot. Wasalapalap. Keban pekyong ye o uya tame pung anso koros. Iku peren kot ong ketal koros megatin egerer. Kedevan pekyong kot anso koros. O memor ki mor me pung anso koros. Me wewe ki me kuburen kot kan bangin poi ta retail anso koros. Ranwet kitailan ki nain ki masanin kot puk sarawi katete mering katete kapat pande kuburan kot ini nen sansalong kitai makitai bansa kau tiyo kuburan kot sedekin poita retail ismak debang kabubon ki pueki masanin kot mimin an petail kat nan moyo kot masan yang Abraham pueki Abraham poson kapayata kuburan kot ongi karta puk sarawi masan yang tail me ime Abraham pungki laren kot sang ni poson me an kiyong te an kiren kot erdene kaban pekyong yo oya tame pung anso koros pegeren kot ong kutai larama taipan pek oya tame pung anso koros kotian an rejuk tuau kot apil masani yung Abraham ke utan pa apil kapayata inowet kowe o katotomkan erentikan meban kokoto miya inoweu Mekot patagi yang Abraham me anso koros abangkin kapayata. I o tikan mekokoto muri. Irajudu kaisa kasali yang kutali nawat. Yet ino mekowe o katotomkan paan ino ki tan. All koros remal van circumcised. Kutakin watak puksaro circumcised. Tal it wasaw. Apo esan salong tal yakaraben circumcised. Tame ino wet wiya wiki yang Abraham. Wiya ino wen inta Inta wet yeme kotelel Christ mesansalong kitail rawat inta Jesus Christ makamaur kitail la. Circumciso inta udang keredi kasalayong kitail tame kokoto motail. Mesansalong kitail pon lobu en Calvary. Kitail saulangin rawat menasude sansalong aman kitail apni anso mo kitail koto eker Christ. Kasamoyong ina natal maur kitail milar pan ino and inta wet. Memen mesote utot kita intan Christ. Esote yang mimipan ino and intawet. Tamraman yang sama Christ ni pung mo napan
kat law ko madalan inobu limeta talo waino patagyan sapol me kau yetet in time we are inokap tama Christ masani ki inokap pag ino toko mimini circumcise inokap ye inta encounter Jesus Christ talan waino bangkin we are men katamanong kitail tama intan Christ we are young kitail Hime kareta ranwet kitail me kotopan ino kapwet solar anane kitailen kapayong kitail ino mering ino circumcise pag kaitegin tatogan mas liki me kot ketin kubur kian sawadap circumcise in mongyong ni atal kotoro kitai posun la Christ o lukur langero kasamo yung iyan na time more kitail petalonger pan ino en intawet Kital men likikan, kital ininen payamau ki intan Christ, mekat kiyong kital kapai koros mekot pilkat kiyong serien Israel. Man teman-teman liamen me pagi Christ ang katlaw kamau yala na seri semua me Christ masa niyong. Ikoto ong Israel. Serien Israel masalongalakan. Esok pung yan kiyong kanan serikan mga kitikan. Pagi anso Nianso me intan Christ ay kinta keredi. Kital men liki so diyang mini bani no en kapayot me kot kat kiyong Abraham. Laulel Christ nianso me Christ katin lobu la ni lobu kakaredi inta magalagal ni lobu kital men liki yang ay kapatapat tong ban ino en inta wet. Apo salar mini circumcision. Salar mini circumcise. Ap mini person maran kaun Jesus Christ. Niyan sa mga kital poson lamaran kaun Jesus Christ kital yang ay petolongong ban inawen intakap yay inta en Christ. Ari, kau na katin masa ni sangmet kola seriol koros pan circumcise la niyar ban magiran walu yang ake litukan me ibu diremail o pay to sang liki armet pan uya kilelen ino me patata nampungan ngay o kumail ong Israel Syrian susa kau ya ikilelen inawo inta pangkeretisan ni circumcision na bang yawi ong kitail murin tatogan lobwo solara nane kitailen bilwiya tatok and pewet up kitail anane kitailen lukwar kelang Christ posun bil tutuete kitail yang ay pitolongong pan ino and inta ino kap meyeyi inta and count Jesus Christ eri peger and bake o pegeren nor magalagal. Niyan so me ko Abraham so partuisek tuaw kot eker ni tuan mo mer ka bang pegyong ye o ka bang yata me pungan so kor ni atal kotor o yang pitolongong pan inowen in takapwet katakin bake o kuburan kurs kin poi ta retail anso koros takatakin bake kayanso katakin sape kans kayanso Akai pak kuburan kot surukin paita retail. So, mekot kaya lingki yang tail. Netal kotor yang petolongong pan inowen inta inokap me ye intan kaun Jesus Christ. Au tang tabangkin pekiong kot. O ayan ki mor pung te mor sarau yang so koros po ime kaun katin mas aniegi. Kumailen sarau bangai me sarawi. Pagi sota aramasamen, me sota sarawi pa yang petolongong nan way and good. Me mor sarawi kele me ban warong. Irali yang petolongong nang kani me kotong ktai. Me pen kau no kot kasale yang one poron son nang bukan kau tial ye me katan ki Jerusalem kap. Megin pegyang o megin pung. Mor pung anso koros ye irali me ban yang petolongong. Nang kani mo po euya kani makalagalew kani sarawiyew o Israel mo makalagalew Israel mo sarawi kante meban yang petolongong nan kani mut eri kot katininaw kiyang Abraham so barang ngeter kay murin yan so me kataw to ken Abraham kan kot kapure Israel sanger nan wen Egypt wow kapure lang Israel wow walang Israel nan sabani no wet Hanso tama Israel. Kausan la Egypt.
Teman-teman leke ulil. We samba ansawo me Israel lo nakan koko dito sang. Jacob lo nakan koko dito sang ang Canaan, Israel yang kole yang kausan la Egypt. Mimigi Egypt par pabugi silisek par pabugi samayo. Israel mimigi Egypt. Koko ben kot pilong. Tama kot ka tungko bang Abraham kenesa po euran nom kan bang kola ka totokom kan bang kola mila bang kenaw tektan sompar pabugi silisek nan we ime po itawang Israel. Murin sompar pabugi silisek kot panut pil tatong kir Moses pagi ino en kot me ekadinino kiyang Abraham sedapanola hutan inowet sabwet mekot kadinino kiyang Abraham o mor sarawiyo pan tutuete. Teman-teman kot eger Abraham pagi Abraham ewiya kot men me kasaleta iskot. Aramasakan kilang Abraham eusongan awiwiya. Awiwiya kasaleta kot nan leng kot megading kapota lang samba. Eri inowen kot pano tang poitar yang katotokan Abraham kan. Pagi kot ketimuya dari nowot en negir. Kot eger Moses ban kalo Assyrian Israel sana in Egypt koprelang ral nan way and Canaan. Irai bil sesela ral kot. Sumbar papu kisama mimina way in Egypt. Irai sesela ten ral koto. Imakarta Moses kalalabang kiren kot. Mang ibang kola loki ang ral. Ibandang ral is komui. Yamaromui. Is kot. Kot masa niyang Moses. Kola batak yung Rael. Ngay mangay. I am who I am. Parabil sesela kot. Pinon kot ban tutuwet. Sudah mekot bang kawala pantang paitaren katotoken. Abraham kan pagi kot. Ketina kerera Abraham abanan ki morpung mor sarawi kot ino yung Abraham. Weyo merapan aban ketkiyang o katotokan koros pansapan kila wayward aban bilia way special Pabambil kasaleta me ton wayward repongi ko temen me waksang. Armas tegan koros me yang ko gosan nan way kau nan ansawu. Hari. Irai after bir selok sana wen Egypt kokolanan sa wenino me god ketin patagi yang Abraham. Hari bang watakong trail nan Deuteronomy obil puk todo nan kata temeri me kasali yang trail tuan kagalik me god wiwi ayang rail kokola ni rai kokolanan sa wenino bang watakong trail sana bukan Deuteronomy relau disu redudugeu lelwano me kosaya tuan met kau no amal kot pan ketin kaluai kumai long nan sabo me kumai pan sa penikila o eban ketin kasaresang lole wei toto ni amal ban kokola eban kasaresang lole wei isu me laut o kelal sang kumail yetakan men the Menites men Kirgas the Kirgasites Amor the Amorites Canaan Canaanites Peris the Perisites Ib the Evites o Sebus the Jebusites ye iwe isuwet me kot kasaresang mon Syrian Israel kan ulang ino mo kot ruya yang Syrian Israel pergi kata gini know what kau ino what we yang Abraham Abraham kot ki kot en nan lang me kading kata lang samba hari ira tutukriya ko siya ni tuwamet niyansaw me kauno amal kot pang katki yang Israel pan amal manaman po kumail pan kalawa Israel ti eri kumail kemela Israel koros kumail teba wiya yung Israel inowe te katek ong Israel kitay ba matawa niyansaw mo kitay ba antapin watak masin ingo te benda ibata kot kaya gani kot limpa kaman deba matawa Katakan kot limpa kaman. Tama kagaling kiyang Syrian Israel. Niya mailbang petulungan sa muninawo. O kumailbang kalaway Israel kumailbang kemay Israel la koros. O soda bilwi ata inaw nan pungamail.
Pagimia inaw yo yang Abraham o bamblu yang katuto kaya kan koros. O soto inaw toro ligi pan yang katuto kan Abraham kan. Rawat menemen elemen yang ktai babil pain metawe o pain sapeng mia songon inaw nan pungan ktai. O kot ligi inaw en inta me mia nan pungan ktai lo kot. Pil mia songon inaw me ktai wiyo kolokol. Me pilgin kat wiamen karom te kat robo nang bukan kitai lo kot mamia songe o kitai pokata o kasam palagi sang kot riei ino met me kitai bang yang kitai lier ipan wi tame ipok-poke isi depan kesela po ipok-poke o plan so ote iban bil kakauta yang kot silba ya ikarben kota masanik mo bang kola ni amoy bang kalawe raldi kami ral la koros ama kita ban nanti yang wad kita masanin kota ong tay dapan tiar tay akarben kot meneta masani komo mu ral la koros ni ral man lia laut hon laut putrak servein leli seri polel kami ral la kumail tepa po kita yamin Israel te maitong normal serikan en po tigin Israel. Parapan kare yung kumail normal serikan arpan sobe isang kauno o kauto yung kot tekan. Marapan uyamet ang yung kot ang yung kauno pan lelong kumailo e pano matang komom kumail la. Imakarta nono papa me solang tama ka ba mo giyong nom seriyon po kita ramasa men miminat mauren tip. Imakarta kapakap laut, ngongan kapakap, pagkodan dia ronom serikan, pil, aramas, kot ki kot manet. Pumaso, kapal laut panlelong neta serikan. Pura pot kita aramas kay masese iskot. Maglang? Enta pura pangkaran ng maserikan arban, sobe isang kau no, o kau to yung kot ikan. Karta kasambal. Ya kesempatan nita serikan dan pot kita bil armasin kotakan. Eri kumail kawela ral pay sarawigan, pagkita pagi ral pay sarawigan iwas arang kola kota kiyang ral kot likamakan. Karang kapasang ral ur takaigan, peleti sang ral kilalen kot li asera o isikala aral tigitigin nigan. Itu ang kakaligin kot rong Syrian Israel bet. So meko de bang kasaleta kauta kinamen kot toror pangkak en wi sansal. Dan kawela songkoros ni ram tulungong nan mueyo kumai nan mueyo kumai len uya met pwe kau na mal kot makatin sapuliman kin kumai akatin pil kumai tar sang nan we koros en samba pa kumai len uya la sapulime aramas pilibil pegeren kot rong ketail solang kan ran wet ketail uya aramas pilibilen kot kai aramak ketail uya aramas pilibilen kot kai utan kupuran kot Mauren kot me bangkin uye poi tare trail an so chorus pagta uya seri pilipilin kot kai kot makatin pil ketail ta pagta bang kaseleta is kot man dari ni tuana trail wewe ki kosa even seri en Israel ral ko wela no bukat chorus mo kot katin kasele yung rail namar ki Salomon biliang ko wela e pod kita li toto me kot ki kot likamakano Salomon biliang per dijang harai kot likamakan Magilang. Hime karta kot masa nigi yang serian Israel kemay ralak koros. Ko wala rewasang kautengkan. Poi karabeu met. Rete katuwi reality. Temo ito no serigan en bukit na rai serigan. Pora panuya weyeu. Mebang kasaleta. Kot en Abraham, kot en Isaac, kot en Jacob. Pora panuya weyeu maral wiwi aral tiak wakisang wey tekan koros. Miyang mimi wasao nan anso. Abserian Israel sa kapaita kaya kailik bukat koros me kau no kot katin katki yang rail abu iku puran kot ima kot no ki yang Abraham pan anki meur punga pan peik yang kot an su koros o bil koto token Abraham kan koros kita bil yang koto token Abraham kai tekin kita man ki sakon poson ma Abraham ki kita wialar bil mensu sagai.
Puksara masan yung tal me sus sota mimita ni kani budio indan sus mirem. Koros man ki songon poson me Abraham. Aniki pilui alar katotoken Abraham. O pilinawat pilong kitail. Ong kitail koros me katan ki kot atal kot. Kot in Abraham, kot in Isaac, kot in Jacob. Tama kot katininaw ki yung Abraham o kagaling ki yung Abraham. Abang pilutang po itare try. Der mit me o Abraham ko sanang katete meringay menan katete kap heu songon so tu eta sudah me kot pangkau kala ite heu mo heu songon mo nino ninta me uyaw yanzo pil ino kapo ninta me kata mi pamet tu eta kupuran ko tong kata bantu tu eta tame e pilino kiang Abraham sudah me kot pan kawa kala Maur sarawi, maur pung, pay kabayang kedal kuburan kot. Yet tuan kagalikan kot ong sapul megan nang katete kap. Nang kurun kerja orang wanu isak palu isak walu bang kasaliyong kedal. Inaw ong kedal chorus mayangay petalongong ban inawen inta kap ye inta encounter Jesus Christ. Eri kumail ter kaparak kumailong meseu posonakan ni amail totong kan. Tete warak yang rail o yang uya songkan merekin uya iral mesoto posonakan. Iral mesoto poson kot megdal poson. Iral mesoto yang kau tak yang kot medet megdal kau tak yang enta kumail ter kaparak. Tak kumail ter warak yang rail. Kumail ong meseu posonakan ni amail totong kan. Pemet soto kaku yawi. Po ya tuan mebung ya kak mini-mini me sabung. Ya tuan maray ne kak hewang rot. Ya tuan Christ o tepelara kak pungki pene me kot. Ta me saulang men o me sau poson men ira ani ki pene. Ya tuan 10% kot o tiki nani kan ar kak pat pene. Po ye kital me 10% kot ye yas tuan pen kot amasani. Ibang huyada 10% o koson la rerail. Ibang huyala arkod o irail pan huyala nei aramasakan. Nang katete mering impalo ye impalo mukot kin kastiyang lole nan mol makayo saraw yo wasama ko pani no mimiyo wasama pentron lang rem no ko pene o tu pene pon ko pani no ranwat God kat lolan amen ketail aramas. Time we are 10% God. Puksara masa ni kumasyo to sa yei kumal 10% ngayon saraw yan God. Ketalan anak ketalan metawal lol. Amo puksara masa ni. Kowe. Kawi 10% ngayon sarawi. Wasa koros ko kolaya kawawa sila ngayon saraw yan God. Kadak dalan anak kesampal lagi. Kesampal lagi. Is ketail ren God. Ketawi 10%. Ima karta keke liguat uyawi giyong tail. Kumail utang bang poyek sang re-rail o toror way sang rail kumail ter sair megot samin re-rail iya pa napali kumail. Iban mo yala sama mailok mal bang uyala neiserikan. Neiseri kau no wasalabalap me mamasan. Pagkita tutuete. Kita isu kak warak yang mesoto posonakan. Kita isu kak yang uya totokan me soto poson kot kan me miminan maurenti bukan me wiu ya totokin setan kan kita sudah kita dan warak yang railo parak kaparak yang railo yang wiu totok meruya kan kot sudah en kasaleta kita sudah pan kak kasaleta kuburan kot retail ya tuan armasa awang kak kilang me melel ke pongi kot men mesarawi magdai pan yang wiu ya totok mereka tekan kuburan kot long trial. Ensan sa long trial. Kot ke Abraham. Abraham bang kasaleda isa kot me pungi. Katotokan Abraham kan. Pampil kasaleda aral kot merepungi. Lelotong trial mo ya katotokan Abraham kaya tal poson. Tutu itu sudah waklaye. Kita wiya seri bilbilin kota kay kita bang kasaleta isi ma kita pongi. Mai lang. Yara ben metu metane. Kita bang silok lasang bumpi.
Ang katay ka kulawya, tatokin setan, nisa magkatay ko kulang. Kulayang, petalongong salinan, wasakan makatay ko, tuan kosoy kan, miya makulaw, pataki yung, haramasin palyo. Sakito pulti pon pay, sakitin ta. Malaon, hypocrite. Mamaya tao ya haramasin court Bombay apo sailok. Sakito mimi Bombay. Elel na hotel rumoy puri yang sakitin setano. Ima puk sa romansa ni kumalter para kiyong rail. Mate kapara kiyong rail. Pagkita court, katgat Bombay, ito wasa mayakin mimi ya. Takot kin mimi sa liwasak chorus. Tama kita wawagi court manit makita bongbongi. Ranwat kay wasanan sampa ran sarawi. Court kin katikat sa liwasak chorus, kin katikat wasak chorus. Kisay kakautak Bombay, iral kakautak Kusay, kakautak Mazir, kakautak Amerika, court katikat wasak bukat chorus. Atagot sa kita buli di Bombay. So kung mo kayan, malaon tama. Nan puksarawi ang masa niyong katal, mawutang katal pan, kasaleta, quarter minute magkatal, pongi, pukoro sa nakakilang quarter katal, tuwetrip, ton weyo, aral kilang quarter na Abraham. Imakarta quarter kakatan ki Abraham, ngay quarter na Abraham. Karaben quarter abil kital ta. Karaben pilipilu tahu ya uyong tail tabang lanam Petrus keryau relau teriau reduk duau. Kumail uyak kay nak pilipileu. Puin samoro en nan markiyo kita bilu ya samoro en kota kay. Pagkita bagi Christ ye I matai samoro. O puksaro masani yung tail makita lu ya seri so kapata kay. Taman Christ aliangan kir mak Christ ya samoro kita bilu ya sapul men kot samoro kay. Puin samoro en nan markiyo kumaluya we sarawi saplemen court aramasagay me pilipilitang lo kisali wiya kopuria moikan en nin limen court me katin malipay kumail to sang nang rodorong nang saplemen marain lingaling malisi tame nan Petrus kriyaw tuwaw kasalayong tail karben tayo ya aramas me pilipilita kay pagkailan kasalayong aramas taygan is at natal court magtay bongbongi. Poya, po tama court magtaylan ka kasalegi yung armas taygan atal mauran kasaleta is court magtay bongbongi pag armas taygan ng kakilango bil koki to ren court. Iya tal ko. Kitailan wanto armas ren court kahit egini me buksaron masani yung tali great commission gagalik lap me crash masani yung sapol me ka o bilolong tile. May kowe sambahu watong ya armasakan. Make disciples of men. Ayat mo na tayo pangkakuha ito ng aramasagan court. Makitayo pa mo mga tama kitayo ya sabol men court kaya watal maurin setan mapoy taretal. Ayat mo na tayo pangkakuha ito ng aramasagan court. Puy marmas maninta ay pangangilab. Isipil men kowe rongan laban na patak tesong kan pagi. Iya sa awi uya. Kita sido mo kaya aramasin ta kitayo songod. Abu me kayo suwatok tayo panu mon court uran. Katik pa mo yaw tayo. Makdai pa mo eta makdai ya sapul men kota na masikaya kadai la ligiligam pues insan setan makdai kan kapayong kitai hari I karben pilipilu watraw ya uyong kitai pagkadai lan ka kuasa koros kitai pang koselie aramas ang kilang wata kot retail kiligilang kot retail imenan Paul na kilugo ko saya kemalo yak kisinligo kay kitai yak kisinligo kay ime kata Christ masanigi aral wiwi amak may bang kilang wa seki. Pag sudah tugas kakwa, tugas mahal. Magalang. Hari, kot ketin pil ketail tapu ketail yang kasalayang salayara mas koros, magkatay pan lelang rerail, magkatay bongbongi kot man, mawaksang kot koros, may aramas taygan kin bongbongi. Hari po yan kaira atay patagan rawat. Niamu ya saulang man. Amor kin kasalita moren kot nakompongi. Ma komo ya men na yang rong patak potet ranwet. O komo men likur lang moren kaon Jesus Christ. O kasamo yung inanomoy mo and uyala am kaon o song komo. Akom itawin kapakap
and lukwet. Kalanganin ko mo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok ba kom katin wiyata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelagel ba kom kakaredier ni lobuo painieta sanger nan tip o ranwet ikotomomu dat bangke tip koros me wiyayam komuyer sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekor semay tong komuyer kalanganin komuy poy kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komor kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungol niki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan kalanen kupromai korupsi.
Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let me know your wisdom. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. They start shine down on me. Let your love shine through me in the night. They start shine down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night.